हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। गाइस, आज हम लोग खोनमा विलेज जा रहे हैं। खोनमा विलेज कोहिमा से 20 किलोमीटर पर दूरी है और ये टूरिस्ट प्लेस है। आप लोग जब भी नागालैंड आए तो आप लोग ज़रूर विजिट करना खोनमा विलेज में। सो आप लोग वीडियो को बना रहिए, कीप वाचिंग गाइस। अभी हम लोग खोनमा जा रहे हैं इस वे। और खोनमा एशिया फर्स्ट ग्रीन विलेज है। सो गाइस, आप लोग भी विजिट कीजिए। लगभग 14 किलोमीटर lang kan. 15 kilometer. Mo itu ke pilo ko, itu stepno re itu man lokal dialog ke so nako. Na kami putam ton kilo. Jadi ini ke anak kami yang gelap di anu. अभी हम लोग खोनमा जा रहे हैं। खोनमा, वेलकम टू जोत्समा। Boleh nak? Masa get dos untuk umum. Sinceramente. Kilang me khonoma nang juri di dana tum tayo adim lang me pigyo wa heaven asan Mission communication ini mission beson deh. Soa mission beson deh. solo kore dakwang pe nak tum अभी मेव lang मेव abi meu di Dekor hotel lang he long he jak lang. ले lang नंतर long le pe na chitim ta ko dam nang स्टार्टिंग पॉइंट lah no ne tum min point dim khonoma le kilei phanon kilometer ke thomne na dam nang la Kilometer dah. 3 kilometer so group Okay, group. Ini bi foto cok thalang ni long lap le lang ke. तो group lo e khonoma video video ke nanda group lo Ye konoma. ye khonoma nale tum darang ji tame khonoma ke kuhima pen kilometer kre sirkep ne sido hello hello ko kuhima pen kon kilometer lo ha oh ano view point dakai view point lo yo dakone char lapo stop video video stop non itum dak khonoma kile boblo dak pen kilometer hini ne ke thomne sidolo jo nang palang ko jo lain no adim jo lang roi lo ber ke lang the pik bon ngre ngai sar jo toare la pu peno pu khonoma gala pu plan sudala lang roi se lo ko la ngre ngai ke oh finally we are reaching Khonoma village guys. Huh? Oh. Apa ini? Apa ini? Oh, kok lagi? Oh. Kalau magal sebenarnya kita mati ya. Kalau Kalau biar lah nahi hidi yedi min ke. Khonoma hidi. Terus sebenarnya kalau kita kena ngomong
So hindi ka lang tayo. Hindi naman man, hindi naman. Boleh dak sunda alum so pasang nak alum so. Alon sa muna damay huni talang man. Lang na kasi. Konoma sidolo enton tumyo. Ko konoma hidi. Nalo famous adim konoma. Kasi seperti mas lagi. Ya ko. Hindi masih pelang itu. Ngelong biar nanti. Konoma village. Kalau kau cuma arum men randa dulu dah sini. Rumen mangde tuar web ko. Hola doko hola sikhu lage. Muge dam hola le dam. Kasi hindi masih pelang mai lagi. Ngelong biar nanti. Konoma village. Konoma village. Kalau kau Lala dona tum Konoma Baptist Church lo. Nge pu obvious bang na la met figure. Milan no. Nge rong dai sam jet sam dok. Le Sunday bon check lo anchulong la nanchirong lo. Apu lo mete rong alu pet lo pu that. Nale tum dam bang chit tame Sunday ni ke bang same ke chormu chwande si me chithik pame se le bang no pete da ke hotel da velo yata velo ke Oi la pu rong ji ma rong toar la ke So get के सीमेंट आड़ों में लोग इस्लाम आड़ों पत्थर ये गेट पत्थर से बनाया है guys ये देखो कितना बड़ा पत्थर 1983 में बनाया wrong no ये देखो गाइस कोनोमा विलेज सीधा जाने से पूरा नीचे एक रास्ता है हाईवे वहाँ में पहुँचेगा अभी हम लोग वापस जा रहे हैं Yalla konooma rong yo Ka penilo, arlong penilo. Manjalo ini 2 menit kim lo ke. upul ne kare thak bo ko Aku kan ada orang bu. Adim tuh mah. Kupulun jadi ini. Masuk kami. thak ke lage churi fit bo one way rasta ase puge thak kan bon churi finam bo hol so charge long hai long hala hidilang
लद्दाख का होटल गली में हो होटल गली में हो गली गली में Konoma village le hola hello dei dona tum ya Konoma village ada pa nan cholong le hotel along long churi finally long chilo no ne rayo Dimapur chi bang si no si anjolong la et kumarli pong ki chi law lo Korte anjo na hire Anjolong chilo kumarli Anjolong chilo bale chira tapen hotel along long churi lap long thai vet no si